Milangutisa mahungu ya Xitsonga eka SABC 2 ririmi ra Xitsonga vito ra mina ni Khazamula Ngubeni riperile. Vatirhi va xilamulela ndzilo va tirhe vusiku hinkwabyo tolo ku timela ndzilo lowu a wu hlasela tintshava ta Simonstown eWestern Cape. Ndzilo wu sungule tolo hi Ravumbirhi nakona a wu pfurhetela hi mimoya ya matimba kusuka eka timbala ntshava ta Madok. Kambe ku tala ka musi swi sindzise leswaku va yima ku tirhisa swihahampfhuka phatsa. Hambileswi ku nga se vaka na swiviko swa ku onhaka ka nhundzu, vaaki van'wana va lerisiwe leswaku va suka emakaya ya vona. Mazanazana wa vatirhi vo timela ndzilo va karhi ku lwa no timela ndzilo lowu nga sungula tolo leswi nga boha vaaki va tindhawu tin'wana ku huma emakaya ya vona hi matakoxa. Un'wana wa vaaki Ian Abrahams u ri a va tilulamisele ku huma hi xihatla tanihileswi ndzilo a wu tikomba wu ri kusuhi ngopfu na vona. So last night when we saw the fires, you don't realize, how close it is or how far it is, and then you start packing a bag just to get ready, just in case you have to evacuate, because we did learn from some of the firefighters that they had evacuated some of the people out on the west side of Simonstown. Ndzilo wu lave ku hisa miako endhawini liya laha vatshami va le Harbour Heights va nga boheka ku huma hi xihatla. Muvulavuri wa xilamulelamhangu u ri vatirhi va tshama va ha ri exivandleni xa mhangu nkarhinyana. I think the guys made big inroads in respect of the fire that started yesterday morning just after 7. And I think with the aerial support, the much needed aerial support in the inaccessible areas, with the 6 choppers assisting us till late yesterday evening. And now from about 10 to 6 this morning, we had another 4 choppers in the air. And obviously water bombing the certain inaccessible areas. Vatirhi va ntlhanu vo timela ndzilo va vavisekile laha vambirhi va vona va nga tsutsumisiwa exibedhlele. Ku lo tshama muako wun'we lowu na wona a wu hlakarile lowu nga erivaleni ra SA Navy. Nhlangano wa magqweta lowu yimelaka lava nga pona eka mhangu ya ndzilo wa le Marshalltown laha ku nga hisiwa muako lowu tivekaka hi usindiso va amukele xiboho lexi nga teka hi commission. Advocate Thulan Makhubele u susiwile eka commission leyi nga rhangela hi muavanyisi CC Kampepe. Mutshami wa xitulu wa commission u kumile leswaku Makhubele a nga lulamelanga ku va xiphemu xa commission tanihileswi a tshamaka a tsala marito ya rivengo eka vahlampfa ni ku seketela mitlawa ya Put South Africa First na Operation Dudula. Commission ya ndzavisiso leyi nyikiweke ntirho wo lavisisa xivangelo xa ndzilo wa le Marshalltown va yimise un'wana wa valavisisi wa vona. Leswi landzela swivilelo swa van'wana lava nga pona va hehla Advocate Thulan Makhubele hikuva a voyamela etlhelo ro karhi. Leswi ta endzhaku loko Makhubele a angule eka tsala ra ntlawa wa Operation Dudula eka X leyi a yi tiveka tanihi Twitter. Having regard to the aforegoing, I am satisfied that a case has been made out for the recusal of Commissioner Makhubela. In the premises, I rule that Commissioner Makhubela is recused as a commissioner of the commission. Gqweta ra lava nga pona ri vula leswaku Makhubela a nga lulamelanga ku va a lavisisa mhangu leyi. U n'wi hehla hikuva a voyamela etlhelo ro karhi na ku va a seketela nhlangano wa Operation Dudula. Magqweta ya ntshunxekile hi ku Makhubela a nge vi xiphemu xa vulavisisi lebya xivangelo xa ndzilo ku ya emahlweni. A person who supports Operation Dudula or puts South Africa first might not be impartial when dealing with issues relating to them or when dealing with issues of how the fire was caused or in fact on the compensation that might be one of the recommendations given to them. So it is the perception of bias. Commission yi languteriwe ku lavisisa leswaku hi va nga na vutihlamuleri ehenhleni ka ndzilo na ku vutliwa ka miako leyi nga exivindzini xa doroba ra Joni. Ku vota swi sungurile etikweni ra Democratic Republic of Congo. Swin'wana switichi swa ku votela swi hlwele ku pfula eKinshasa hikokwalaho ko hlwela ka ku fika ka maphepha yo votela eka wona. President Felix Tshisekedi u lava ku tlhelela nakambe exitulwini. Yena u sungule ku fuma endzhaku ko hlula eka nhlawulo 2018. Lava phikizanaka na vona va katsa Dokodela Denis Mukwege, Martin Fayulu na Moise Katumbi.
endzhaku ka tin'hweti to hlaya ta matshalatshala yo gangisa tivhoti sikunkulu se ri fikile eDRC ku tlula 40 wa mamiliyoni ya makhongo va tsarisele ku vhotela president na mihlawulo ya milawu na ya miganga. Va huvo ya nhlawulo eDRC va ri vanhu va ta vhota va ntshunxekile na hi ndlela leyi lulameke etikweni ra vumbirhi lerikulu laha Afrika. When I first arrived here, the first thing I did was to look for my name at the polling station. It didn't take me long. I found it very quickly. Finding my name starts with letter M. My name is Melenga Mashumo Crispin. A policeman stopped me from getting in, and then I stood in line when the witnesses had finished voting. They called the first person in line, and I was very close. So I went in and voted for 4 people: the President of the Republic, the National Deputy, the Provincial Deputy, and the local councillor. Kambe van'wana va vahlaleri va ri ku na swin'wana swi nga tshamisekangiki swi nga ta endla leswaku ku nga humi mbuyelo lowu nga na ntiyiso. If you look at 2018, people were disallowed. Some even went in exile. They could not stand as candidates. This time around, everyone who wanted to be a candidate is a candidate. To the extent that we have 26 presidential candidates, and we have all together, if you take all the 4 polls, we are going to have 100,000 candidates. Swi le rivaleni leswaku vurindzi hi swin'wana swa swiphiqo eka nhlawulo ngopfungopfu evuhumadyambu bya Congo. With the Nairobi process, we are trying now to convince them to stop fighting, to lay down their gun, because we have in the process of the disarmament, a program of disarmament, reassertion of this group. DRC na rifumo ra swicelwa kambe ikhonomi ya tiko yi le ka xivumbeko xa kahle. Felix Tshisekedi u ri mintlhontlho ya ikhonomi eCongo yi vangiwa hi inflation na swin'wana leswi humaka ematikweni yan'wana swo tanihi COVID-19, nyimpi eUkraine, Ebola na swiphiqo swa vurindzi leswi nga evuhumadyambu bya tiko. Tanihi leswi lembe ri nga kusuhi ni ku hela, mavandla tipolitiki ya Parliament ma ringanyeta leswaku mfumo wu fanele ku landzelela switsundzuxo swa ntlhontlho wa ikhonomi lowu tiko ri nga langutana na wona. Va ri tiko ri na xiphiqo lexikulu eka ikhonomi tanihi leswi mindyangu yi nga ku tikeriweni eka swa timali laha va tsandzekaka ku kuma mali leyi eneleke ku xava leswi lavekaka. Ku ve nkarhi wo tika eka mindyangu yo tala hikwalaho ka mixavo ya le henhla ya swakudya ni mafurha. Tinhlayo to huma eka valawuri va xiyenge xa swikweleti National Credit Regulator ti komba leswaku eka kotara yo sungula ya lembe tibangi ti ale 70% ta swikombelo swa swikweleti, leyi ku nga nhlayo ya le henhla swinene, leswi endlaka leswaku ku va ni ku vilela mayelana ni vuswikoti bya mindyangu eka ku hakela mali leyi va nga yi lomba. Mavandla ya tipolitiki mari ku nghenelela ka mfumo swi fanele ku sungula hi mphakelo wa gezi. Because electricity is so central in trying to jumpstart the economy, the question of logistics, transnets, the interventions must be made as soon as possible so that the bottlenecks for exports and imports for businesses who must create jobs and therefore give more income to the workers. It's imperative that should also be. All our efforts and interventions will be meaningless if the issue of energy supply is left unattended, because as we speak, businesses are closing down and some companies are forced to cause their workers to work short time. Tinhlayo leti ta ku humaka ta va mitirho ya tinhlayo ya Afrika-Dzonga ti komba leswaku inflation yi ehle hi hukuri leswi nga vangiwa swinene hi ku ehla ka nxavo wa mafurha. Hambi swiritano mavandla man'wana va ri nawu wa ku va ku ri na inflation leyi languteriweke wu fanele ku herisiwa. Where they increase interest rates willy-nilly, even though the sources of inflation have nothing to do with domestic demand. We have been saying that a review of this policy is important as a way of giving South Africans the much needed reprieve. Van'wana va ri mali ya ntswalo yi fanele ku ehla ni leswaku mfumo wu fanele ku tlhela wu hunguta swa xinkarhana xibalo xa mafurha hi ku angarhela. We also recommend that the diesel levy refund should also be extended to farmers in an attempt to reduce food prices.
We also urge the Minister of Finances to hold back on possible tax hikes in his budget in February. Alleviate the tax burden, although in the short term it will mean less tax revenue. We need to do that so that South Africans have more money to spend, and in the long run that will mean more tax revenue. Mutivi wa ikhonomi uri mfumo wu fanele ku tiyisisa leswaku wu tumbuluxa mitirho ku va mindyangu yi ta va na mali yo tirhisa swin'wana kumbe yo yi hlayisa. Whoever will need to lead South Africa moving forward needs to ensure that there is economic growth and employment growth, so that so many people that are unemployed get to be in not really seasonal jobs, but in predominantly permanent jobs. A mindyangu ntsena leyi tikeriwaka, kambe nkwama wa tiko na wona wu le ku tikeriweni, leswi nga sindzisa leswaku mavandla man'wana ya tipolitiki ma vula leswaku ku laveka switshunxo swa xihatla. Ndzawulo ya rihanyu eEastern Cape va ta nghenisa mchini wa muxaka wa Linek lowu durhaka R60 wa mamiliyoni wa tirhandi exibedhlele xa Livingstone eQebeja ku hatlisisa vutshunguri bya mfukuzani eka xifundzankulu. Muchini wu ta pfuna eka vutshunguri bya minseve ya mpundze kumbe radiation handle ko vavisa tinyama eka lava nga ni mfukuzani. Ku tlula gidi ra vavabyi va mfukuzani eEastern Cape va rindzele vutshunguri lebyi. Muchini wa xiyimo xa le henhla wo tshungula mfukuzana ku vuriwa leswaku wu tirha hi xihatla eka mixaka hinkwayo ya vavabyi va mfukuzana. Muchini lowu wu teka 15 wa malembe nakona wu tirhisiwa eka 50 vavabyi hi siku. Wu ta sungula ku tirha hi Sunguti. We haven't installed it completely yet. That's quite a long process. So far it's been rigged in. The engineers have come to make sure everything is accurately placed, and the building was upgraded before the machine came. So everything was ready when it came. Muchini wa Linek wu ta tlhela wu pfuna ku herisa ku salela endzhaku loku nga kona loko swi ta eka ku nyika vutshunguri bya mfukuzana. We've got a very long waiting list for our radiation patients. But now with the new Linek that has now come, we are hoping to decrease that waiting period. And in the future, we're looking forward to getting the second Linek so that we can also then get the throughput through. We've got 800 patients waiting on the list, and we're hoping to, within a year to 2 years, to decrease that waiting list so that we can treat more patients more efficiently. We come from far, and our patients have been suffering a lot. And actually we might be really talking about Western region, but all regions, they do come here because we're a big metro. Therefore, the whole of Eastern Cape is going to benefit immensely from this program. Muchini lowu a wu nge pfuni ntsena vaaka ndhawu va Nelson Mandela Bay, kambe ni tindhawu ta le kusuhi. We have invested an amount of 60 million in this project, and that includes both hardware and software as well as the maintenance plan. And that is going to take us 15 full years without any other problem. We will be using this for 15 years, treating patients. Siku leri vekiweke ro va ku hetiwile ku fakiwa ka michini i kwalomu ka hi Dzivamisoko lembe leri taka. Tlhela mi amukela nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC 2. Ku dlawa ka mudyondzisi lo a bihe emirini Kirsten Clates teke ntsena 10 ra timinete. Lebyi vumbhoni lebyi boxiweke hi muchuchisi eka ntshamo wa xikombelo xa bail hi muhehliwa Bafana Mahungele. Mahungele u langutana na milandzu ya Schedule 6 leyi katsaka ku dlaya, ku pfinya na ku phanga ecourt ya magistrata ya Alexander eJoni. Mfumo u hlaya xitatimende xa fokisi xa leswaku tikhamera ti kombe muchudeni a landzelela mudyondzisi endzhaku. Ku ya hi nkandziyiso, muhlaseriwa u sumbiwe nkolo a kokakiwa kusuka laha a tsutsuma kona naswona u dlayiwe endzhaku ka nhungu wa timinete. Ntsumbu wa yena u kume hi wun'wana wa vatsutsumi endzhaku ka 30 wa timinete a dlayiwile. The witness picked the phone at around 0:15 a.m. and the deceased entered the park
at 0804. And the timekeeper took pictures at 0805. Meaning the murder occurred in the period of ±8 minutes and the deceased was found naked. Murinzi Gradmula kusuka eka kampani ya Murinzi 247 u nyike vumbhoni bya leswaku nkandziyiso wa video kusuka exikolweni xa George Lee Park lexi nga kusuhi ni laha mhangu yi nga humelela kona u ri video yi kombisa munhu wa xinuna a tola gede leyi nga leha 50 wa timitara kusuka endhawini leyi ntsumbu u nga kumeka kona. On this camera, I found an African male, living the area. Why is it so African? In the vicinity of the body. At around 0849. Gqwetha moyehliwa ri hehla mfumo hi ku tsandzeka ku lavisa van'wana vanhu naswona va hlawula ku lavisa munhu loyi va tivaka ku ri va ta dya byi horile. We are not speculating to make a submission that is why the IO was sitting next to the prosecutor and the prosecutor chose willy-nilly which documents to give and not to give. And we strongly suspect at some stage, if this matter were to proceed, there are some shocking revelations to be found in the docket. Nandzu u hundzeriwe ka siku ra 29 n'hweti yaleyi. Mahungela u na tin'hweti timbirhi a ri xitokisini loko a ha yimele mbuyelo wa xikombelo xa yena xa bail. Vaaki va lokixi ra Voipatong va ri matshalatshala ndzawulo ya mati ya ku sivela nkhuluko wa nkululo eka tindhawu ta vona a ya nga tswali mihandzu ku fikela loko ndzawulo ya aka xitichi xintshwa xa ku pompa mati. Ndzawulo va thole khampani ya Rand Water ku pfuna ku herisa xiphiqo lexi. Leswi swi vile tano endzhaku loko masipala wa ndhawu liya wu tsandzekile ku herisa xiphiqo xa nkhululo lowu khulukaka eka damu ra Vaal. Nana Potsani wa 70 wa malembe hi vukhale u ri risema leri humaka eka ku buluka ka tiphayiphi ta nkululo a ra ha kondzereleki. U ri hambileswi xiphiqo lexi xi nga ni malembe xi ri kona kusukela hi n'hweti ya Nhlangula lembe leri tiphayiphi ti bulukile naswona a ti lulamisiwa. Leswi swi veka rihanyo ra vona ekhombyeni. Maphelo ya vona a horrible hampe ntate. Ku ri ati bophelo ba rona kaofela ke bophelo ba rona kaofela hobane lekeishene lena kaofela Boipatong ditsela tsa teng di tla moo. Solution ha e qale ho etsa ke dilemo. Potsane o ri ba le hansi ka nxungeto wukulu wa mavabyi. Mo mona itse tswa o seng ngwana a ya lo khaba ka toilet ka mane ha ka ngraphi ke yena ka toilet e kgolo. Ndzawulo ya mati va thole khampani ya Rand Water ku langutana na mhaka yo hlantswa mati endzhaku loko khomixini ya timfanelo ta vanhu va kume ku ri masipala wa Mfuleni u tsandzekile ku holoxa xiphiqo lexi. Muhlayisi wa mbango endhawini leya u ri loko ku nga si lunghisiwa mhaka ya tiphayiphi ku nghenelela ka va Rand Water swi nge pfuni nchumu. Sanitation is a main problem, and it will never stop until the sewer pump station is returned back. The sewer pump station of Boipatong was removed. And the problem is that when you remove the sewer pump station and you don't adjust the landscape, what do you expect? Sewage bounces back. Vamasipala wa Mfuleni a va kumekangi ku ta angula, kasi va ndzawulo ya mati va ri swivutiso hinkwaswo a swi kongomisiwi eka Rand Water, lava nga vula leswaku va ta gemeta ntirho wa vona hi Musumbunuko ni madyambu. Randi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 18 rand 27 cents, pound i 23 rand 15 cents, euro i 20 rand 3 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 36 cents. Minkabelo i JSC a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $2,034 hi ounce, platinum
$957 hi ounce, nxavo wa oyili mbisi i $81.09 hi mphongolo. Hi fike makumu ka mahungu ya hina, hlayisekani eka mahelo ya vhiki ni khisimusi ra perile.